Вице-премиерката на Шпанија Сорая Саенс де Санта Марија оцени дека лидерот на Каталонија Карлес Пучдемон не знае каде се наоѓа и каде оди, откако во каталонскиот парламент беше подпишана декларација за независност, која веднаш потоа е суспендирана. Ni el señor Puigdemont ni nadie puede pretender tampoco, sin volver a la legalidad y a la democracia, imponer una mediación. El diálogo entre demócratas se hace dentro de la ley, respetando las reglas del juego y no inventándolas a su voluntad. Претходно Пучдемон ја подпиша декларацијата за независност на Каталонија од Шпанија. Во документот се наведува дека се формира Република Каталонија како независна, суверена и правна држава. Потоа тој, како што најави во неговиот говор во парламентот, ја суспендира примената на декларацијата, повикувајќи на диалог со централните власти, но врз резултатот од референдумот за независност одржан на 1 октомври. És conegut de tots vostès que des de l'endemà mateix del referèndum s'han posat en marxa diferents iniciatives de mediació, de diàleg i de negociació a nivell nacional, estatal i internacional. Algunes d'aquestes són públiques, d'altres encara no ho són, però ho seran. Поддржувачите на независноста на Каталонија ја поздравија предпазливоста на Пучдемон. Танија Хернандес вели: Me parece muy prudente, me parece bueno, me parece que van en buen camino y es lo que se tenía que hacer. Nosotros siempre hemos querido diálogo y ahora le está dando la oportunidad a España que dialogue. Pero la independencia no se puede aturar, no se puede parar. Seremos independientes, es lo que yo creo. Ángel Alvarado pak veli: No hi ha por, no hi ha cap por. El que passa és que, bueno, clar, hi ha la preocupació típica de que a veure què ens pot donar el futur. Però sí que tenim una seguretat nosaltres, que som un poble que sempre ens hem aixecat de les caigudes i que tenim força econòmica i força de tota aquesta gent per aixecar un país nou. Околу 2,3 милиони каталонци, околу 43% од електоратот во овој североисточен шпански регион, гласаа на референдумот. Регионалните власти велат дека 90% биле за независност.